uli matu pero bahasa itu aja nejo tak gurui mak pero jadi makitu iya naro ampai iya no nato sampai sunna awabin tajam-jaman ya tapi angka tu sampai sunna dene tambayro ya muro sampai sunna yolona subuh maka dene nabi rakaatan fajr khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sampai sunna fajar subuh na masuk ro kupure bas subuh teh khairum maka nabi ta lebih maksaro lebih inayalino lololisa iya tu waktu subuh pak angka 2 sempajang aku tu makan jalan dak imon rina subuh angka toci di sempajang 2 rakaat tomi tapi angka pendapat maka dapat di ngepa waktu na ramalange okwa sorong 20 wani nama cara ramalang siruntu kak guru ta doktor Aidi Syam ternyata angka kok kita na bahas ro ternyata iya ro sampai sunna Israel angka palabay wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi iya masawro itu di yang kali ingat termasuk ya dua nih iya ro sampai sunna Israel maka dia nabita si sambungnya puraki mapuas puraki mas sampai subuh berejama tomon ro masigi aja na to makde nakanati papasang tau panrita hikmah maka da aja musalai masigi pusamopo de tumule patuju dale kegaya sa pusamopa de panapita tanay tapuja etarewa marat gitu tau rusuk pakalino ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malomo mana tu natanga agagay kunolay ilomo ya makaru yana tu nape maliangi tomata iriolo makaraji je musalai masigi onron romo ko jolo ya ko de gawa di mujama eliuliu ko cinampa masyep pimosu aja mo sa padale ko mapatamu pi manu enopi manu mujo kato ya komenre ni manu rewatono siulang itajama pak kata lupulo sona kali 12 nih gare berarti annarratuna telurratu annapulona tahu jadi ya kota jamai awabin teru pada ko umuru tayatuna cata po Allah taala masam paja sunna telurratu annapulona tahu napa siulang ya nariyasang umur maponco tapi mak baraka jadi yang katu tahu pak 50 mi tahu tu sisa nama mati laire kengi kupung Allah taala malaikat lebih 5 sabu tahu tu ya tahu maka ada nak kau takut tu nasa deh mati nang te ibadah mutare ke siko tanah oh ternyata sampajangi na zaman na iya di tomatoku waktu tamalolo biasa tolo salah dok biasa tu maka dari tomato manaji ustaz to mainga iya na rota jamar tak gangkul yang pak dia na mungkin itambai wajib pak dia na mungkin namo ama gagalak tamas sampai jam mengeribi dia na di pagan aserarakan tata iya telum mati lampu tu lampu tata itelu dega gaya sangin tu makada melu dega iya mi sunna wat dingengke na wat ditatambay iya na rodilau na bitta niga situngan na sampajang iya wabing niga sampajang maka day tau panrite iya sampaja sunna awabin sampajan na Nabi Isa jadi ya hadiah mana tuh pak imonrin na isa yang kata sampaja sunna mana pak ya wajib pak kata jama mana mona toh aja no rampe waji urusat tanah ro iya na sunna walengi modal sampai sunna imon rinna sah sian rakaat biasa tajama 2 minimalis minimalis ya tuh iya tuh imon rinna isai patan rakang dena 2 iya muakkada 2 angka bawah maka ada muakkada 4
maka day nabitta hadis sa pulo ko Aisyah bayinena nabitta rampe maka day mapasang ni nabitta Muhammad SAW nigi tau masam paja sunna patanrakang imunrin na isa pada padai apalan na itu kumasam pajangi patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya. Tapi tak 2 rakaat di beda selang. Aja langsung apa walaupun boleh. Dua nasi masna asana tak 2 rakaat di beda selang. Tajami pak, tajami ya. Makanya dak tu kalau pasti sambungi witiri. Tajamai patan raka sampai jasuna imun rinese langsung ni mawitiri. Magi usuro ki mawitiri. Ia komoto ki masam pajat tahajud. Dia nama rigaga yang penting tanya witiri iulangi. Angka po tu tahu makada. Wasa witiri ustaz patutu cocok ni patutu memang. Tapi ia na tutu sampai perlu tanya sampai sunnah. Jadi makanya kita akhirkan witirmu. Ya kopura ko masam pajam mengaribi aja jolo mau witir apa engkau paisa. Ya nanti asang akhirkan. Makanya Abu Hurairah ya napura masam pajam sunnah isa langsung ima witir 3 rakaat. Ya komoto ima tahajud dena na witir ya Pak Nabi tamah kada la witrani illa tilai. Dena wat dinga kedua tema witir siwan ni cicam. Tabahan ni kah? Maka apa tiga tahun nasa jana tu pura nama witir dena ka sampai sunnah imunrin. Tahu sigilingan na otak na tu nasa guru presiden Pak Denis sangi dalelewe tu mawatami maje tu Pak iya lagi na letu makokoy ko mak baca hadis ka angkamu pa ya rodosek ku madari utalipo mah kadaga masuk na ya ni tahu ka mak baca hadis ubaca sa hadis unannung buka angka kita hadis ko mulai rawali seret na ulang melosi di meter lampena serajili melosi di meter sakana ya serajili na tasi debo yarong ka sampai 4.000 halaman kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takoro iya naro baca-baca madari mi tahu ka ma baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de angka 2 pemaknaan ko mi tahu na dari itu talipong ini doseku ahli hadis sahabat-sahabat dia su talipong aga makna ni najelaskan ni sapato ni ya dasarnya. Nasaba may manyamamu makukoto mak guru na kamu ustaz Google. Manum je ustaz Google apa mandari to mak dupa-dupang. Iya jadi iya tu ya apa atas kamai maka dapura ni masih sekolah pesantren masih sekolah kuyayeng fakultas dakwah tetap kak kong kagagaw baca hati-hati mau Pak. Hati-hati mau Pak. Apa mangai ajak kami ya mitafsir kami makoro. Nah salah apa otakku maniwacuri ide panawding otak namo patau pandrita apa angka standar na tay napa di matafsir pada di pada muji ini to leng itu apoteker leng doktor iya apoteker remak belupa burai ya doktor dia yang kasih resep. Dia itu gak apoteker maka dah ketalungan re doktor itu nak curi maka doktor ketalungan re Pak Burewe tasik di namuan dia kata maka ada si polo dia tu apoteker resep pasanna makomati itu agama angka ulama yang membuat resep dalam fikih angka tu apa tu tahu nasa torewa mana je lo kok kurangi si bahat desa cocok ni dia tu je nang kaidi disalai kurangi si bahat desa Pak nang kata tu lima kada kembali ke Al-Quran dan hadis tahu pura mika joka-joka ya tu dia nang kan disalai korang si bahat desa magi pe na deto barani pasu pendapat nasaba standar na te pasu pendapat 500 pahat desa 500 pasabu had desa na kuasai na pawa di pasu pendapat pribadi nah ya kita na Imam Bukhari pitu sabu mi hadis na Imam Muslim asera sabu jadi ku pasigabung ye si ratu mi anna sabu di patu baca na 500 sabun apa di mapasu pendapat yaitu ampai dia gaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim macam mana nguk Imam Tasyafi
Gitu kan. Makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Nasai bermazhab Syafi'i, Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i. Mega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari, ndak usah ikut Imam Syafi'i, pakai saja Sahih Bukhari. Dena pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun 20 na hijrah na jadi. Ia Imam Bukhari tahun 100 na anang hijrah na jadi. Tegere belana si salana. Cik di lahir tahun 80 hijrah, cik di tahun 100 na, berarti 100 tahun lebih si salana. Imam Riwi ulama hadis Pak Imam Riwi. Imam Bukhari tahun 100 lebih. Ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani dua napa jadi? 200 mani dua Imam Riwi mani itu. Yaitu sampai degapi kina macio ki mantasapi. Cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis. Jadi pada apoteker napa 10 hadis napa 10 hadis. Tapi ia kopiki tanya hadis na pakai. Lari lokui ulama nasar. Iya 500 sak buah hadis na apalah. Iya hadis upa 10 yang nami ratuna. Nami sabuna. Dene to itu sabut dena seimbang. Makiro jadi aku kapacara mo Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim, dah usah ikut Syafi'i, tahu sigilingan otaknya itu. Ini sangi sejarah. Pada kong tahu biasa makutana maka dah made mutama PKB nade pagaga napai Golkar. Itu moto tariolo dena tama PKS, dena tama Gerindra nade pagaga. Pak P3 kami biasa si Golkar. Makiro. Jadi ini sangi sejarah perjalanan ulama. Jadi ya ini Pak ya. Tahu tak ya pasang. Isapaban ni iro tahu pandrita mana saya salamakan lah. Nokoni Roma katani. Apa ekotomelo re walau ko nabita na dito sirunto nabita ini. Isapa ni iro ke kan nanungi nabita tongang. Manasa salamakan nanang kamote sa pakitalino Ado? Yiro na jamay tau pandritero de na larang iro na manasa moto katanya ngate itegere guru ta kay Abdul Rahman Ambodal. Ni gata misang guru ta makada ni gata de makada tanya wali guru ta na manasa guru ta na ayi patahuding sipa dua ka na curita ko bola-bola iro ko pesantren ni nasa itu guru ta kay Abdul Rahman Ambodal da wali tu wali luput tu na sa magay tak diwujuna waktu na lemah. Iya na sa pasurui pas upalen na lau buka ipasyo pawalunge apa manilalo. Na aga zaman na guru ta waktu na tu mamaudu. Mameraja. Mabarasanji. Mabacodo salama. Yan ay palen na kangan re guru ta na melo man re madojolo. Codo salama. Masyarakat guru. Mak baca talaki kong katau mate. Mak tahlilan. Mak baca yasin. Nana jama manang ihe. Mancaji wali. Tapi angka tu tahu mak kukuai na tema nang iro. Tama mana gare neraka kuna jami iro. Tapi dia to gaga ko watai dia gaga. Dia gaga. To gaga ko dia gaga Pak. Angka. Aja na dalele tapake apa ya ko dalele makai kamu patu apa ngewangan. Iya ban negara tatimbang nang katuakkalan nalingi puangehe pakanja kiota gare gurut ta ki Abdul Rahman Ambodal gurut ta kalisi dendre gurut ta mali belawa gurut ta saada sengkang gurut ta kalibone magi je nang kasapaka mane to pandrite mak prasaji mamodu pamiraja sapaka mana to pandrite we matahlil akong katau mate we sapaka mana mak baca talakinge sapaka mana masyarakat kubur we magi je na sapaka mana we magi je penanca jiwal di manang iya kuya jama-jaman na cacame mapuang Allah Ta'ala si banabit tadi na mungkin mancaji bali. Iya banaro takatan ni mas. Iya na ro salompe me acuri ro. Na to me makatannya ko tau pandrita apa angka ulama bisa memberi syafaat. Iya bangsa na aku ya apa no ko to macio. Itu sampai kong kemakadaka pendapat na guru ta kay Abdul Rahman Ambodal makwai. Pendapat na guru ta kalisi dendre na pendapat na mo. Magi na ko karomadenge nasaba dewa kada nabita maka ni tau ka.
Nabista sa pawi, iya naro tafsire na gurut jelaskan tafsirna, pendapatna na gurut tawacuri. Namo tu gurut tamu iwat tunai tanai maka dah. Wat di gamandre ko bola na tomatewe. Maka de gurut tamu ini kamu tanai. Mu iga atau muing. Apa alena ketua majelis ulama? Nasa jabatakku makokoy ketua majelis ulama. Gurut tamu maka dah. Jabatakku ketua majelis ulama. Tapi asakku muing Yusuf. Nasa iya nareko majelis ulama mutanai mega pendapat. Tapi iya ko muing mutanai aja nana dalil podako. Iya na bawa podako maka dah. Mulai ga mak boleh tau matewe ko maliwasak ko. Nasa de nasa ngandre ko pale. Mako ni gurut. Betongan na aja mulo tau mateng na sabak melo-molo mandre. Tapi iya ko maliwasak ko andre ko. Guru teh. Tapi tanya pendapat namui. Tanya majelis ulama, pendapat nami mui. Mage nasabak guru ta memisahkan antara jabatan dengan penjelasan-penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi. Itu agama itu begitu, Pak. Hati-hati. Padahal itu ko iya, ko tatanai ka maka iya ko ulama NU, iya na pake. Iya ko Muhammadiyah, iya na pake. Ini mani bawa ke kami tola. Maka itu. Ya tidi ustaz pada mi pawarung, ko tu warung yang teh wate bale, ang katempe, ang katahu, ang katunu bale. Ini mani ke tanre. Ya ko tunu bale tanre aja ta cairi te ko manre tempe. Maka da makatoa dodo tempe minanre ya ko ya to na poji. Dengan ya ko ki Muhammadiyah tahu aja tak ada makatoa dodo pesan ko ni ro. Makiro. Iya itu nasalah ko tuli pasale na jamay tahu Pak makre guru kali siden rede itu je nomor tiga ke pendapat aku berbeda. Iya itu masalah ko pendapat mbak mau secocok mapangnya waku mah teru. Nah, makiro. Tati sana tak bisa. 10 menit ya. Meka lo ju pandang. Kacara aku ya ju pandang jadi. Maku ya. Jadi iya nonai. Jadi iya naruya Pak. Iya mitia wah ketani masa ya kong ke masyarakat maka dah deje ya bisa ngidalele ustaz kadang-kadang lele magampala dah he. Podak banir rote itu lima kada tamaranaka teh sale jama-jamangi ya bida ya lecok podak bani maka dah iya tu agak na jamu je guru ta Abdul Rahman amodale na manca jiwali je roh. Guru ta sada jami manca jiwali, guru ta mali belawo manca jiwali. Guru tak kelimu itu manca jiwali itu. Na manca jiwali mana je itu jamainge. Mana satu ko manca jiwali itu na tau ipo je tu ko Allah Taala dia na mungkin ko tau ila nak manca jiwali. Napa tatanai gare. Sapara nga gare iya rote tu lipasalengi ro jama-jamang yang kagak manca jiwali. Sapara nga gare. Tega tosi tau pandritaan iya ro to lima paharangnya ro. Pasalai barasanji ta jamai ro. Pasalai baca dongero engka ga ulama na manca jiwali ya guru ta Abdul Rahman amo dale dua onron maka topa na ci di wettu maka da setang iya tu tanya setak namo idi wadi mato makoko a video call ni gare lo Jakarta tanang ko Jakarta ci di kate ko ci di namana sa HP mi pake iya tau pandrita ya lingi keistimewaan khususnya. Nah wat dito joka Pak Deni Salonrong ya koto katulu-tulu. Pemendrek ju pandang, ita lewe loko ju pandang. Mata aga na pake makita tau matinro ni te ale na joka. Padahal tak tutup matanya. Iya dia nulis buka itu. Tapi dia bahas ya. Malah sauli matu pero bahas itu. Aja na jo tak gurui makwero. Jadi makitu iya naro ampai iya no nato sampai sunna awabin tajam-jaman ya. Tapi angka tu sampai sunnah dia naik tambah iro ya muro sampai sunnah yolona subuh maka dia nabi tarakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sampai sunnah fajar subuh na masuk ro kupure bas subuh teh khairum maka nabi ta lebih maksaro lebih inayalino lololisa ya tu waktu subuh pak angka 2 sempajang ko tu makan jalan dak imonrina subuh engka toci di sempajang dua rakaat tomi tapi angka pendapat maka dapat di ngepa
waktu na ramalangi o kwa sorong 20 wani na macara ramalang si runtu kak guru ta doktor Aidi Syam. Ternyata angka ko kita nabahas ro ternyata iro sampai jasuna Israel angka palabay wadi ngepa minimal 2 rakaat. Wadi ngepa tapi ia masawro itu yang kali nga termasuk ya dua nih. Iya sampai jasuna Israel maka dia nabita si sambungnya puraki mapuas puraki mas sampai jasubu berejama tomun ro masigi aja na tomak dek. Aja na tomak dek nakan nati papasang tau pandrita hikmah maka da aja musalai masigi pusa mopo de tumule patuju dale kegaya sa pusa mopo de panapita tanay tapuja etarewa marak gitu tau rusuk pakalino. Ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malomo mana tu na tanga agagay ko naulay. Ilomo ya mataro. Yan na tu na pemaliangi tomata ilo makaraji je musalay masigi on romo ko jolo ya ko de gawa di mujama eliuliu ko cinampa masyep pimoso. Aja mo sa padale ko mapatamu pi manuen nopi manue mujo kato. Ya komenre ni manue rewatono. Yo puidi matindro ni manu itu lilala mo pimatata. Tapi dito na ko tawata ide insyaallah. Itu iro sikan niya maka dia nabita aja musalai masigi wat di moko masuk dengan hajat misalnya loki teme loki jamba wading. Pura rema kipe majene kina pertama. Nadati waktu suruk. Angka tau pandrita papikir maka tambai pitu menek untuk kehati-hatian. Ditambai pitu menek kotame waktu suruk makanya aku paliwang pitu menek. Napa to mas sampaja sunat don rakang. Agar nasa nabita. Ia kumule jami ero sampaja sunat suruh ero don rakaro. Padai kalau ko umrah si bawa haji akatelu si bawa ya. Nabi makan. Napa makan nabita? Tamma. Suku berarti 3 kali itu sempurna. Haji dan umrah bersama Nabi. Iya napa lah Pak kene naisangi tawina dia na salay masigi. Pak kene ang kataw ko watta ipodama kadalaw ko masigi mak berjama le ko tarigu 5 sa. Pajasubu tate 2 mo pinang kadi na jenen atama. Iya janji na Nabi teh, iya na yasa pae bisa umur pendek tapi nampak berkah pengataan. Iya naro seko ni ro pangolongan di. Iya naro taala mo dala ro tapakan jaki ni akatan niya ngata. Angka papasan na gurut takiyemuin kalisiden re makada. Namo aju kau mi monrui makatan ni kong kamo katan niya ngamu. Pak ya tu tahu dega ketaniangan na lewat tasir yang ngirap balau timur sih. Iya na pole timur sih yang ngirap balau sih. Ya nang katau dega ketaniangan na pak ya nang kasih pahang ang kasih ko tu. Nang kasih baru kasih ko tu. Ang kasih baru lari silap ko tu onro to na desi saga ketaniangan na. Na jamay baru na sa salamana yo loe. Sisa na tak di na runtu to pasalan na ya rumah desi. De ni na tu to tulijok kami bana mate. Dega agak ketenyangan nama kegurutan namo aju kau mi narekong kamu mau ketenyangan. Betongan na mesti ang katodo tah. Aja to siya na tumagampan lay garu-garu. Dega agak sisa nga ketenyangan. Yan ti ampai pa ang katomato nasang ang kaya si kiri kustas kaaga nasa yaban ni Allah. Dah piye na ti kapake. Magay dah kuna di daga yesi na ito. Ya kumakadani Allah na puangin na to tetap puwe. Nang kahat desa napa lalu nabita nang katau masih kiri na baca Allah maka dia nabita lawi tay malaika malomba-lomba turun no pole dilangi malapor ko ya maka datayo masih ko tu lepang ni nabita tudang maka nabita melo ka si bawa iko na sabayro si kiri maka Allah yana tu ito na rota baca ko to melo matinro Allah yana rota baca. Ya komelo ki suku-suku tabaca ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yan ora tabaca. Yan ko to 5 Facebook. Mapas sepi mata na napa matindro makoto gitu.
Kina me mate tuli kajili-jili ni mako apa tuli nei te kada ke kasih barita. Itu sekonelo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.